Wongeye kwirirwa neza nshuti bakunzi ba Ishyano News TV, reka turebere hamwe ikiri kuvugwa mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Munyemerere duhere mu Rwanda. Ari inkuru ivuga ko ikigo cy'u Rwanda gishinzwe imiturire RDC cyatangaje ko imiryango irenga ibihumbi 41 igiye kwimurwa ahujujwe ibisabwa, hari ibikorwa remezo nk'amashanyarazi, amazi, imihanda n'ibindi nkenerwa. Muri iyi miryango harimo irenga ibihumbi 32 ubu ituye mu buryo butunganye mu bice by'ibyaro, imiryango isaga ibihumbi 3 ituye mu bice by'imijyi ariko mu buryo budakurikije imiturire iboneye, n'imiryango isaga ibihumbi 6 ituye mu manegeka ashyira abahatuye mu byago birimo no kwibasirwa n'ibiza. Uku kwimura abaturage cyatangiye kugeragezwa mu ngingo y'imari ya 2024-2025 nk'imwe muri gahunda zigize iyo kwihutisha iterambere NST2 nk'uko The New Times yabyanditse. Umuyobozi ushinzwe ishami ryo guteza imbere imyubakire n'inzu rusange zihendutse muri RDC Emmanuel Ahabwe yavuze ko iyi gahunda igamije guhangana n'ibibazo byo gutuma abatubahirije igishushanyo mbonera n'abatuye mu manegeka. Bisobanuye ko imiryango ibihumbi 2500 yamaze kwimurwa ahantu hakenewe kuva mu mwaka wa 2024-2025. Icyakora Ahabwe yavuze ko iyi mibare ishobora kutagaragaza neza ibi gukorwa kuko uturere tumwe na tumwe tw'abafatanyabikorwa bafasha gushyira iyi gahunda mu bikorwa batari batanga raporo yabo. Mu myaka 7 kugeza 24 u Rwanda rwimuye imiryango isaga ibihumbi 144. Biteganyijwe ko mu 2029 hazaba hamaze kwimurwa imiryango isaga ibihumbi 176 yari ituye mu buryo butatanye. Ahabwe yavuze ko imiryango yimuwe mu midugudu y'icyitegererezo yari ituye mu bice bishyira ubuzima bw'abayigize mu kaga kubera ibiza igifite uburenganzira ku butaka yahoze ituyemo. Munyemerere twekeze hanze y'u Rwanda, tuyahere kuri iyi nkuru ivuga yuko ihuriro rya FC23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko ingabo za leta zikomeje kugaba ibitero muri komini ya Minembwe iri mu ntara Kivu y'Amajyepfo no mu nkengero zayo, zinifashishije intwaro za drone ndetse n'uz'ubwiyahuzi. Ku mugoroba ku itariki ya 18 Gicurasi, umuvugizi wa FC23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko uduce two muri Minembwe dutuwe cyane turi kwenyegeza umuriro mwinshi w'ibitero bya drone. FC23 yatabarije abatuye muri Minembwe kuko hashize iminsi bo nabo mu bice bahana imbibi bagorwaho ibitero, basobanura ko bigamije kubarimbura cyane abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ingabo z'u Burundi, umutwe wa FDLR n'uwazarendo bishinjwa kubigiramo uruhare. Mu mwe bafese y'umutwe wa MRDP twirwaneho irinda Minembwe, Colonel Fidel Rugabo tariki ya 18 Gicurasi yagize ati: turamenyesha umuryango mpuzamahanga w'abanyekongo ko uri guhenga ku gahenge, twirwaneho kugeza ku gitonyanga cya nyuma cy'amaraso yacu. Ku itariki 19 Gicurasi, ingabo za leta ya Kongo zagabye ibindi bitero mu duce twa Minembwe turimo Karingi, Bidegu na Gakenke zifashishije drone zo mu bwoko bwa KT6 na CH4 zakorewe mu Bushinwa. Ibi bitero birimo gukoma nk'uko ibikorwa by'ubutabazi byari byasubukuwe muri Minembwe kuva mu mpera za Mata, ubwo abakozi ba komite mpuzamahanga y'umuryango wa Croix Rouge bajyanaga imiti n'ibindi bikoresho by'ubuvuzi. Tariki ya 19 Gicurasi uyu mwaka, M23 yatangaje ko imodoka zari zijyanye imfashanyo mu Minembwe zahagaritswe n'abarwanyi ba Wazarendo babisabwe na leta ya Kongo, ubwo yarigize muri centre ya Point Zero zisubira iyo zaturutse. FC23 yatangaje ko kuva mu ijoro ryo kuwa 20 Gicurasi kugeza mu gitondo cyo kuwa 21 Gicurasi, ubwo ni umunsi ingabo za leta ya Kongo zongeye kugaba ibitero muri Gakenke, Karingi, Kayonge, Bidegu zikoresheje drone z'ubwiyahuzi. Ibihuriro ryasobanuye ko nk'uko byagenze tariki ya 19 Gicurasi, ingabo za leta zongeye kugaba ibitero muri centre ya Katoyi no mu nkengero zayo teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. FC23 yatangaje ko mu gihe ibitero by'ingabo za leta ya Kongo bikomeje, biteguye gukomeza kurwanira abasivile no kubarindana n'imitungo yabo. Reka twerekeze muri Uganda. Hari inkuru ivuga ko Uganda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntibyumvikana ku buryo bwihuse bwo kurwanya icyorezo cya Ebola cyagaragaye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni Kampala. Kuva muri Mata uyu mwaka, Ebola imaze kwica abarenga 130 biganjemo mu mujyi wa Bunia, intara y'Ituri, mu bagera kuri 600 bikekwa ko banduye. I Kampala hagaragaye 2 banduye iki cyorezo, byemeza ko bombi baturutse muri Kongo. Tariki ya 20 Gicurasi, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yatangaje ko mu rwego rwo gutanga ubufasha mu guhangana byihuse n'iki cyorezo, igihugu kigiye gutegura inkunga amavuriro 50 avurirwamo abarwayi bacyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Uganda. Amerika yasobanuye ko aya mavuriro azafasha abafatanyabikorwa kwita ku barwayi no gushyira mu buryo
gukumira iki cyorezo kandi ko ariyo zagikorerwamo isuzuma ryihuse itoranyirizwemo abakeneye ubufasha bwihuse kandi ko azaba afite ahagenewe abajya mu kato. Mu buryo butaziguye, Minisiteri y'Ubuzima muri Uganda yatangaje ko nta biganiro byabaye hagati y'igihugu cya Amerika gushyirwaho kw'aya mavuriro i Kampala no ku yindi nkunga. Riti ntabwo tuzi aho yaba yarashyizwe muri iki gihugu. Iyi minisiteri yamenyesheje Amerika ko abantu babiri abo bonyine bimaze kwemezwa ko banduye Ebola muri Uganda, barimo umwe wapfuye n'undi uri koroherwa. Hari amakuru avuga ko Amerika iteganya guha Uganda inkunga ya miliyari 86 z'amashiringi, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uyihe miliyari 34, ikigo cya Afurika gishinzwe kurwanya no gukumira indwara kiyihe miliyari 7, umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuzima OMS uyihe miliyari 1 zo kuzifashisha mu guhangana na Ebola. Ishingiye kuri aya makuru, Minisiteri y'Ubuzima muri Uganda yamenyesheje abafatanyabikorwa ko ishima ubufasha bashaka kuyiha ariko bagomba gukora ibishoboka bakabimenyesha leta mu buryo bunoze kandi bijyana na gahunda igihugu cyo kurwanya Ebola. Leta ya Uganda yasabye abafatanyabikorwa kugaragaza ibikubiye mu bafasha bashaka gutanga, abazabukoresha bose aho buzakoreshezwa kandi bakanagaragaza icyuho bagiye kuziba mu rwego rwo koroshya igenamigambi. Tukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ihuriro rya FC 23 rirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa ryatangaje ko ingabo za leta zikomeje kugaba ibitero muri komine ya Minembwe iri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo no mu nkengero zayo zifashishije intwaro zirimo drone z'ubwiyahuzi. Munyemerere twegeze muri Nigeria, wahoze ari minisitiri w'ingufu Saleh Mamani yatawe muri yombi nyuma y'uko urukiko rukuru rwa Abuja rumukatiye imyaka 75 y'igifungo agahita aburirwa irengero maze guhamwa n'ibyaha birimo kunyereza umutungo wa leta urimo n'umushinga wo guteza imbere ingufu. Urwego rushinzwe gukumira ibyaha na ruswa n'inyerezwa ry'umutungo wa leta batangaje ko rwataye muri yombi uyu Saleh ku itariki ya 19 Gicurasi nyuma yo kumuyigisha uruhindu ko yari yaraburiwe irengero. Kwa karindwi Gicurasi uyu mwaka nibwo Saleh yahamijwe n'ibyaha 12 birimo byo kunyereza amafaranga miliyari 22 z'amaneyira zingana na miliyoni 16 z'amadolari yaragamijwe gukoreshwa mu mushinga w'amashanyarazi ufite megawati 3000 mu duce twa Zungero na Mambila. Umucamanza w'urukiko rukuru rwa Abuja James Omotosho yavuze ko Saleh yakatiwe adahari, bategeka ko inzego z'umutekano zo mu gihugu kumushaka kugira ngo ashyikirizwe ubutabera ndetse n'imitungo ye igafatirwa na leta. Saleh yabaye minisitiri w'ingufu kuva mu mwaka wa 2019 kugeza 2021 mu gihe cy'ubutegetsi bwa Perezida Muhammadu Buhari. Afungwa n'abandi barindwi nyuma yo guhamwa ibyaha byo kunyereza umutungo wa leta. Tukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyatangaje ko mu itangazo ryashyizwe ahagaragara kuri wa gatatu tariki ya 20 Gicurasi ko hakomeje igitero cyitiriwe umutwe wa FC 23 mu misozi ya Minembwe muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, nk'uko igisirikare cya Kongo bitangaza ngo ibitero byinshi by'indege zitagira abapilote kuwa kabiri byibasiye uduce twa Karingi Mikenye mu gitondo cya kare. RDC yemeza ko ibitaro bikuru bya Mikenge byibasiwe nkana kandi bigasenywa burundu muri ibyo bitero. Iri tangazo rivuga kandi ko abantu bapfuye barimo abasivile benshi barimo n'abakozi b'ibitaro. RDC yamaganye icyo yise kurenga ku mategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu nk'ibyo imaze iminsi ishinjwa na AFC 23 ndetse ishinja u Rwanda kugira uruhare muri icyo gitero. Igisirikare cya Kongo kivuga ko cyabimenyesheje abunzi n'abafatanyabikorwa kugira uruhare mu nzira y'amahoro i Washington ndetse na Doha, nk'uko inkuru dukesha Media Congo .net ikomeza ibivuga. Igisirikare cya Kongo gikomeza kivuga ko gifite uburenganzira bwo kwirengera hagamijwe kurinda ubusugire bw'igihugu no kurinda abaturage b'abasivili. Urebye bikuye mu byatangajwe na FARDC abona neza ko nta tandukaniro riri hagati yabyo n'ibyo ihuriro rya FC 23 rimaze iminsi rishinja igisirikare cya FARDC n'abafatanyabikorwa bacyo mu bice byavuzwe haruguru. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na AFC 23 kuri uyu wa kane rivuga ko kuva saa 2 z'ijoro kuwa gatatu kugeza kuri uyu wa kane tariki ya 21 Gicurasi saa 11:45 za mu gitondo, ihuriro ry'ingabo ziri ku butegetsi bwa Kinshasa zagabye urukurikirane rw'ibitero byica kandi by'ubunyamaswa byibasiye abaturage b'abasivile batuye mu turere dutuwe cyane twa Gakenke, Karingi, Kalonge na Bidego hakoreshejwe indege zitagira abapilote za KT-6 na za Kamikaze. Kandi tukiri aho ngaho kuri uyu wa kane tariki ya 21 Gicurasi umwaka saa 10
11 za mu gitondo nk'uko bigaragara itangazo rya FC23 iri huriro ry'ingabo zirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa zakajije umurego mu bitero byibasiye uduce dutuwe cyane muri Katoye mu nkengero za muri teritwari ya Masisi, bivuga ko birushaho gukaza ibibazo by'ubutabazi bisanzwe bitoroshye na gato. FC23 ivuga ko imbere y'iyi ntambara ikomeje gushozwaho yongeye gushimangira ko kimazeyo ubwitange bwayo bwo kurengera no kurinda abaturage b'abasivile n'umutungo wabo ibitero by'abgahomamunwa bagabwaho n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Tukiri muri Kongo kandi amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imiryango ya societe civile bashinjije ihuriro ryiswe Correlation Article 64 rigamije kwitambika Perezida Tshisekedi ngo adahindura itegeko nshinga. Ihuriro ryatangajwe ku mugaragaro kwa 19 Gicurasi uyu mwaka ryashinzwe hagendewe ku ngingo ya 64 y'itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko abaturage bafite inshingano zo kurwanya umuntu cyangwa itsinda ryashaka gufata cyangwa gukoresha ubutegetsi mu buryo bunyuranyije n'itegeko nshinga. Batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi bamushinja kuba afite umugambi wo guhindura itegeko nshinga kugira ngo bakurweho zimwe mu mbogamizi zikumira perezida uriho kongera kwiyamamariza nyuma ya manda ebyiri ziteganywa n'itegeko. Bavuga kandi ko ubutegetsi bushaka kongera ububasha bwa perezida no gukomeza kugenzura inzego zikomeye z'igihugu. Nyuma y'ishingwa bw'uyu mutwe, ihuriro rya politike riyobowe na Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko rishyigikiye ririya huriro ryiswe inzira ya nyuma yo gukiza igihugu. Sovans la RDC yavuze ko ubutegetsi bwa Tshisekedi buri gushaka guhindura itegeko nshinga kugira ngo perezida uriho ashobore gukomeza kuyobora igihugu nyuma ya manda ye izarangira 2028 ndetse abe yemerewe manda ya gatatu ikurikiranye. Iryo huriro kandi ryavuze ko ibibazo bya Kongo bidashingiye gusa kwihindurwa ry'itegeko nshinga ahubwo ko igihugu cyugarijwe n'ibibazo birimo igitugu, akarengane, imiyoborere mibi ndetse n'ibindi. Ryahamagariye by'umwihariko abanyekongo guhaguruka bagashyira hamwe mu rugamba rwo guhagarika igitugu mu mugambi wari wo wose wo kugumana ubutegetsi. Reka twerekeze muri Kenya, hari inkuru ivuga yuko urukiko rukuru rwa Nairobi muri Kenya kuwa gatatu rwategetse ko ingingo zimwe z'itegeko rihana ibyaha by'imibonano mpuzabitsina zitagomba gukora ku bana b'imyaka yegeranye bakoze imibonano mpuzabitsina ku bwumvikane bwabo. N'icyemezo impirimbanyi ziteze ko kigiye kugena ubushyo ko igihugu gifata ibibazo by'imyifatire n'imibanire mu ngimbi n'abangavu bataruziza imyaka y'ubukure. Urubanza rwashinzwe kubera ikirego cyo gukurikirana abahungu babiri ku cyaha cyo gufata ku ngufu umukobwa. Aba bose bari ku myaka 17 ndetse na 19. Abareze bavuga ko zimwe mu ngingo z'itegeko rihana ibyaha by'imibonano mpuzabitsina rikoreshwa mu guhana abana bataruzuza imyaka y'ubukure bakoze imibonano mpuzabitsina bumvikanye, aho kubarinda gukoresha nabi ubuto bwabo no guhindurwa ibikoresho by'imibonano mpuzabitsina. Impirimbanyi z'uburenganzira zivuga ko iki cyemezo kizagabanya ifungwa no gukurikirana mu nkiko abana bumvikanye gukora imibonano mpuzabitsina. Zivuga kandi ko bizatuma haba impinduka mu gushyiraho politike zifasha urubyiruko mu buryo bworoshye kugeza kuri serivisi zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Reka kandi dukomereze ku nkuru ivuga yuko perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yakiriye perezida w'Uburusiya Vladimir Putin mu nama ikomeye yabereye Beijing mu rwego rwo kwizihiza imyaka 25 y'amasezerano ku bufatanye hagati y'ibihugu byombi. Iyo nama yabaye nyuma y'igihe gito perezida wa Amerika Donald Trump avuye mu ruzinduko rukomeye mu Bushinwa rwari rugamije kuganira ku bibazo by'ubucuruzi ndetse n'umutekano. Reka abasesenguzi bavuga ko inama ya Xi na Putin yagaragaje ikintu gikomeye kurushaho ukwizerana gukomeye hagati y'ibihugu byombi ndetse n'umugambi wo guhindura uburyo isi yayoborwa mu bukungu ndetse na politiki. Kimwe mu byaranze iyi nama ni amasezerano arenga 20 yasinywe hagati y'ibihugu byombi agamije kongera ubufatanye mu bukungu n'ikoranabuhanga ndetse n'ingufu. Mu by'ingenzi byibanzweho muri harimo gukoresha amafaranga y'ibihugu byombi, ubwo ni amawani n'amaruble mu bucuruzi, gukoresha idolari rya Amerika, kubaka uburyo bw'imari budashobora gufatirwa ibihano na Amerika, guteza imbere ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano
harimo artificial intelligence, kongera ubufatanye mu bijyanye na peteroli, gaze, amakara ndetse n'ingufu za nucleaire. Abasesenguzi bavuga ko bigamije kugabanya ubushobozi bwa Amerika bwo gukoresha ibihano by'ubukungu nk'intwaro ya politiki. Ku Burusiya ubufatanye ni ingenzi cyane kuko ubukungu bwayo bwakomwe mu nkokora n'ibihano byafashwe nyuma y'intambara yo muri Ukraine. Ku Bushinwa nabwo ni uburyo bwo kwitegura igihe bushobora guhangana n'igitutu cy'ubukungu gituruka mu burengerazuba. Abasesenguzi bavuga ko ubutumwa bukomeye bw'iyi nama butari bugenewe i Washington cyangwa Uburayi gusa, ahubwo bwari bugamije ibihugu byo muri Afurika, Amerika y'Amajyepfo ndetse na Aziya. Xi Jinping na Putin berekanye umubano wabo nk'uburyo bushya bwo gufatanya n'ibihugu bikenye cyangwa biri mu nzira y'amajyambere, gutanga isezerano ry'ubucuruzi, ibikorwa remezo n'ikoranabuhanga bidafite igitutu cya politike cyangwa amasomo ya demokarasi. Bishobora gukururira ibihugu byinshi birambiwe no guhora bishingira ku nkunga cyangwa amabwiriza y'ibihugu by'uburengerazuba. Muri Amerika bamwe mu banyepolitike batangiye gutanga umuhuro ko igihugu kiri gukoresha imbaraga nyinshi mu bibazo bitandukanye icyarimwe, harimo n'ibya Venezuela, Iran ndetse na Ukraine. Depite Jim Himes yavuze ko Amerika ikomeza gutatanya imbaraga zayo za gisirikare na diplomasi, ariko Ubushinwa n'Uburusiya bikomeza kubona umwanya wo kwagura ijambo ryabyo ku isi. Abasesenguzi bavuga ko Beijing na Moscow bishobora kuba bibara kuri ntwaro, ko buri ntwaro cyangwa ubushobozi Amerika ikoresha ahandi ari imbaraga zizagabanuka kurwanya inyungu zabyo muri Aziya cyangwa Burayi ku burasirazuba. Mu gihe Donald Trump yavuze ko yagiranye ibiganiro byiza na Xi Jinping mu ruzinduko rwe, Vladimir Putin we yagaragaje umubano urenze wa diplomasi isanzwe. Ibihugu byombi byatangaje ko mu myaka 25 ari imbere bizakomeza imyiteguro ya gisirikare ihuriweho guteza imbere AI n'ikoranabuhanga, kugenzura amasoko y'ingufu ku isi, kongera ubufatanye ku bukungu ndetse n'umutekano. Ibi byose biri gutuma abasesenguzi bavuga ko isi iri kwinjira mu gihe gishya, aho Amerika nabo bafatanyije batagifite ijambo ryihariye nk'uko byari bimaze mu myaka yashize. Kwamamaza umubano wa Beijing na Moscow bishobora guhindura cyane uburyo ubukungu, politiki n'umutekano mpuzamahanga bikorwa mu myaka iri imbere. Ni umunyemerere dusoheze kuri iyi nkuru y'umuherwe ku isi. SpaceX yatangaje ko igiye gushyira imigabane ku isoko, aho buri wese ashobora kuyigura, ibihesha amahirwe Elon Musk usanzwe ufite imigabane myinshi muri iki kigo ku muntu wa mbere utunze miliyari 1,000 z'amadolari. SpaceX ikora ibyogajuru, ikagira ishami ricuruza internet ya Starlink, ikanabirizwamo ikigo cy'ubwenge buhangano cyitwa XAI. Biteganijwe ko gushyira imigabane ku isoko izatangira mu kwezi gutaha, ndetse ikazaba igikorwa kinini mu mateka y'isoko ry'imigabane ndetse n'imari. Usibye kuba afite agahigo ko kuba atunze amafaranga menshi ku isi, bizamuhesha amahirwe yo gushobora gutunga miliyari 1,000 z'amadolari. Umwaka ushize Musk yaciye agahigo kuko umuntu wa mbere wari utunze arenga miliyari 500 z'amadolari. Forbes ivuga ko uyu mugabo abarirwa ubutunzi bwa miliyari 839 z'amadolari y'amanyamerika. Nshuti bakunzi ba Ishyani News TV, nadusoreje amakuru twari twabateguriye. Na makuru dukomeze kubashimira umunsi kundi ko mukurikirana isaha ku isaha, ariko nimba ari gukihagera, please kanda like, ukande subscribe, sharing n'inshuti zawe kugira ngo ujye umenya amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda cyane.